Ćao ljudi, danas ćemo snimati Social Empires. Nije loša igrica, solidna za njen nivo, ali ajde da igramo. Da ne gledamo kakva je tako to. Važno je da igramo. Da vidimo sad ovdje. Evo ovo imamo da otvorimo. Danas je ponedeljak, da vidimo. Evo. I 5 keša, to sam očekivao. Samo sekund vidim koga će dobiti ovdje. Baš me zanima. Dobro. Dobro, sigurno. Da vam kažem da možete da bacite komentar dole. Pošto ne znam koga da uparim. Uz Majeva vi recite, evo na primjer. Kada ću mene, ovo je Golden Dynasty Dragon. Galaxy. Vulcano. Dvohia Dragon. Fire T-Rex. Dead Warrior. Storm Dragon. Black Yeti. Onda ovo je Vuk neki. Da vidimo. Evo ovo je moj najjači Soul Extreme. Onda da vidimo. Ovo je, da vidim. Elan Angel Reader. Onda da vidim Black Bakhmut. Onda možete ukucati uglavnom na Google slike. Zmajeve uglavnom vidite kakve ja imam, pa uđite u video pa vidite kakve imam. Pa tu ćete vidjeti Vena i bacite komentar dole. Ja ću to sigurno pariti ta dva zmaja. Sad mislio sam da odem u jednu borbu. Sad ćemo da idemo. Sad vidimo. Nemam para. Ne znam, sad ću ući ovdje. Tak log. Evo. I da vidimo sad, protivnik je. Vidimo koji je level, šta ima. Ćemo pokušati da ga pobedimo. 19. level. Da vidimo zmajeve i to. Ipak ajde, nema veze. Sve je ono kakav je, da li slab, da li jak. Samo da igramo. Samo da se učita i krenut ćemo u napad. Napad. Možda će malo duže, možda i kraće. Ne znam tačno, evo. To. I odmah smo pored njihove baze. Napadamo svom snagom. Napad! Sad ćemo polako da rušimo bazu, teritoriju. Probat ćemo da ubijemo ovo pseto, veliko. Kako se ono zove, sam u trenutak. Queen Best. Dobro. U ovoj igri poenta je da osvojimo sve njegove zlato, meso, drvo i kamen. To će polako kako rušimo bazu i sve, to će sve premještati kod mene. To će osvajati. To je to. Te igre. Ajde samo ubijemo ovog. To će brzo biti, samo da vidim koliko mi ostalo. Možda je već gotovo. Sad će. Najvjerojatnije će sad biti gotovo brzo. Evo, gotovo je. Sad. Da vidimo Select L. Znate, kada pritisnete Select Special, tu su vam uglavnom ovdje gore zmajeve koji imaju magije i tako to. Vidite, na primjer uradim
ovo i sad će on evo ga ovdje. Sad će on uraditi tu magiju tako. Jače će da troši protivniku helte i tako. Ja vidite, nešto uradio, nisam se obratio pažnju. Ja uglavnom to ne koristim. Jedino kad je baš teška situacija ovako, samo napadam i to. Uglavnom kad je teška situacija tu izgubim puno ratnika. Zato i ne igram baš teške krugove i tako. Brže. Njega ćemo ubiti, onda ćemo napasti ovog zmaja, pa ćemo da našu bazu, da je Wizardova i to je to. Što se tiče te epizode, mislim ove epizode, i vidimo sad kako ide posao. Udri. Hajde, pucajte svi. Pucaj, dobro, on je već gotovo bio. Pao je na noge. Pao. Evo, on je gotov. Idemo sad, napadamo. Ovog zmaja. Isti kao vam Golden Dynasty Dragon, kako već. Svejedno. Evo ovčice. Čaban tera ovčice. Samo da vidimo sad Golden Dynasty Dragon. Golden Dynasty. I sad nek se oni bore. I još se bore. Napadaju. Ipak da pređemo odmah na glavnu bazu. Evo, osvajamo pare i sve. Sve će biti kod nas. Najverovatnije. Čim uništimo tu bazu. Čim uništimo, pritisnemo WinRab i idemo. Ja, vidite kako to ide. Sve kod mene. Onda se raspukne ova baza i to je to. I osvojili smo dosta toga. I idemo sada u My Town. Sve na moje kraljevstvo, tako to. Moja kuća je to. Onda ovo čitaj i to će biti to. Yo Lust. To piše ovako, kad uništiš njegovu bazu pa kad izađeš, kad ne možeš više, ali ti si ipak osvojio to što si osvojio
I to je bilo to od ove epizode.